Meghalaya. Ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sha ka siajar tingka shibenai kata kalong khat arjar tingka shisnem hakane ka apnyo trek urumpang shanya ka sap jong phi haki artli ki sentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC Kador bar senong lom siap selong kabah kat sau pentor umkra assembly constituency ala penlong de common platform ne rensan ya lapai ba ha ka wei ke jaka ha ka khat nyo trek upanai rempang arajar arulai ya kini rensan ya lapai ba si jaka ya baro ki kertong la penlong halat siap ha kini ke common platform lawan bani simbentar ki kertong ki bakin thop ya uba pensingan NSM ne ke Kongres Rocky Hack ne ke NPP Mebon Lingdo DPP Juban Lang Kharbi Keu Independent Sambor Lang Dingdo Independent Kadbo MLA ke Pentor Umkra uba AL Hack Rup Pariat Independent Raymond Basayo Mike ne ke Trinamool Kongres Kim Sim lawan hakani ka rensa ni crunch from bajat beriun mani I kata kajingma ni tip ba ka ni ka sarkar BJP ka laban le balada pipek ba om tang ka sarkar BJP baro ki blueprint jong ka BJP minta ka ba ka menteri kam kini ki blueprint jong ka Kongres menteri kam da ka BJP ya ki blueprint jong ka Kongres bat ha kata ka nongrem ken bangi yang minta ngi yang peja ka KHDC ba lada pipek KHDC am mensure shit represent da ki hima ya ka KHDC minta ya ka KHDC la represent da ki political parties barhabal represent da ki political parties ya ka KHDC kata ka rukom senchar jo ka KHDC ru kala long da Hongkong kan but ha kata ka nongrem ni kwa bangin wan ra biang bangin re-establish biang bangin penkran biang larang ipet ya kini voice of the people party kam dei jong ba arden barway voice of the people party ka dei jong upat ba voice of the people party ka dei ka sur jong upat ba but the voice of the people party nidan ki professors nidan ki assistant professors nidan ki beliau ki pasampang nidan ki lawyers ki balapan kawan minta abang ya keren sepang gajing kawan ya kini kinahi kai amsyak bening election dai nakajing nei nakadaw jong kini ki lawyers kini kinahi kai ki bastart ang bala ban yeng election minta bat balai bakani ka sarkar ka kwa ban kai ki ni kinahi kai ban yeng dai mar ba kitep bahado katno iklan bor ban hado katno ila ban penkala ya kini ka san hima sima bat ban ong ipida ka basay baladan don kum kata aka nani ka parti jungi batmu banle mentangi dan khat krangot ki beliau ki represent ni ka parti pitem niam lingba ka kurang jong ka parti ru lapan penkelam ni yo presiden ru lapan penkelam yo presiden ru ta ka ngin yang bin na betang chat beliau ngin ya lek na betang chat beliau bak ngin wan ra ka jing song sok song sngan ha ka ni kari bak chat beliau hi boro ko dan transparency na marbabun kini ki pisaan ki ya kini ki dalal de bun pisaan ya sebaral kada ba pipet kam de bi bangaya yang mga ngayatang arlay ngut ki beliau ting beli ngayat arlay ngut ki beliau namar ngam dan kam mansil kini ki beliau ki ya bak nga dala ka jong gamon balada ngingim don kam siu pensiu ya kini gidala bubu citudang dan nakadiang nakamonam lalat akan manola ya transparency balad abang petrai kam hok ya kata skim jong pat ba kumangam ka skim jong pat ba kanwan jong pat ba ning petrai kam hok nakabangi weng lagi kini gidala but on don shu kini kibanyo kontrak lada uniu breu bamlang menteri kam siman unung yo tu kontrak kam trai sangat kam siman tang katahi no dalam baka on dia tunu Kongres kalau ada declaring aku candidate jongkan nak ni 14 pentor muka konsensi baka hamding brio bakin chute kinchukum sa lenga ngada nak jong philosophy ngada nak jong ideology takada mo resign nak on dia tunu Kongres naman asutho baka ni ka ngoren trend of politics entah rakyat pat kamat slinging politics kata sanima sima ka bangin chui pongti iwe ngakwa kon wan propagate ni ya kata constructive politics kasani masima ko bangin itay am kasani masima ko bangin ben iwe namar ni pet ya ni trend of politics biya nta kay thamula ba utu candidate ben ni to party
But ada job nak kini ke parti oleh Isno apa dia tu ke parti Uben. Kini ni apa? Ya. Kibri kini yang amasam. Hilap yang berbisnes yang kibli kuat banyak politics. Ngong nomor payah jangan kilak lain. Ngam dan kam pensakri pakba. Lada kepo jangan kadang tili. Habaki payah jumpi kilak lain. Kamu besok babi pensakri pakba. Nomor pinam nak pensakri pakba ada kepo kalau tili dengan TVP. Pertai mental, pertai internet. Baru pagi jinam jiktip, kumno ke many schemes kawan. Pinyo just ada klik over button. Tambang ni tuah AP. Nada ki payah jangan kim paklai. Nada kepo jangan kadang tili. Nanti ngai tuah AP kena habat kadang soal dia kena habat klik soal pakba. Kena nanti kan. Tak tahu beli sejit ke profession jangan. Pak kiwe masendang nakam NGO leaders nakam seng balang klarung berdirect ke politics. Ngam kuat mengandung berdirect nakam seng balang ke politics. Ngam scam cari business sejong. Ngam kuat bagi payah jangan klaim. Badan kuat pengan cak untok bah handi nolong MLA upli ke pom upli ke sam hamti gini nomor ni. Jadi lo kita kenomren ngam scam cari ke payah jong kita peng jong. Bangan kuat pengan cak untok pada saya syukur kumnur wisne you play PJ dengan mengenong nong hikmat jong pi. Ngam kuat pengan cak untok apa ubah sam. Mas dia belum MLA usna sokat petrol pom. Pe ubah sam. Muslim belum MLA upli ke sam hamti bukan ke behep ha. Peleng usna dak bahak jongi no petrol khak konsensi. Ngam kuat mensak no entah. Tak ada malah pun scam saya dia. Bat mentang ikli babelai kadang kijingi man la kapor ni jala jungi kidan jingi man kapor ni jala jungi namar kadang kijingi le ka bakrau ban penlong ya kani ka jala jungi ko ka insurgent state marselong insurgent state kani ka jala Meghalaya jungi pitep kanjayu cancel one ka military rule kum badan hang thi ha nagalan kan one military rule ha kata kapor pikiran persya sarkar susha se jilbet susha siap kum melong itu gibre hang thi nagalan. Lada kalau long kumta ngingin pois aiken. Ai kini betulok ikini noh kai ke belong. Apa arwet por kaptan kam. Kamumut kini banyo hanyo jatin ka. Hendai kam don kanu kata seriousness na preng joki. Lada ngi ong bangin wanra kata kidan ki babu jingkili nga kunu bak mi bon pila ban ong bakni sarkar kan bodor kat nu kini ki noh kai ki deben siu tulok. Hila ban le kumta habai union noi yakini gibriu ki batrai yang kini domestic workers labu dor rano om da labor department ukuli saus pasan pau headmistress ndus pak dingam nu bu dor ka ndai ka labor department daily labor department dia hata ka nongrem gen bangi kwa bangi ni om ba ya kini noi kai du ila ban ai ling ba jong ka education department mentain pois ka jingma ka ba ladang ya kini ka jingma ka ba petang kia asam menta ya kini Kristan ya kini ST status jungki mental asdang benueng ki ying menil asdang berpenpra bakum ta tertan ngi kita jingma ya kini ka CA Act menta gila implement house nam arajat kakendai ndai ladang ipet kini ka jingma ndai bakawan di tang kini sarkar BJP ndai kawan nak tu sarkar berem ka jingma ka banding kong ya kawan nak sarkar kongres mensua pitenya makasnam kakendai spasau punyau kumbala batai dei ba PNC mena yang bayar kini kis iam jungi lapen bor bansain yak taka IOA bansain kiwe mana lapen bor mendai ke sarkar kongres mendai lapen bor kini ke sarkar jung Nehru mentang ya crunch pangkani CA yang implement ke BJP kan hendai kata ke blueprint kini jono mendai jong sarkar kongres hakasnem Arjarsan kini ke sarkar kongres kebawan ra ya kini ke CA bat kumju lada pipet yuni uput usam jungi hagas nam ka kendai spa yu buar habang yu ela ka jong majalla ka blok 1 bat blok 2 dia karbi onglong la ai spa san produt li isnong la ai siti sa asam namar bakini kino yelam jungi nadu menshwa kini kibayaki kini helstiru ki kemen to ha plat tang menyo ban rule ban yo ban penyai yang takar snong ka thai ka takar riba jaj ban reu ki kemen bakya yo yang takar bor la ka jong kiti kempechu atho yo to argument to agreement hadu mentang inang yaki tahu ni uput usam om dei kini sarkar NPP ke bapen keluar kini ke blueprint ya kini uput usam mentaru kadai nadu ke sarkar kongres kadai nadu ke sarkar kongres makam ke jonga pada vice president di vice president sinian ngapai hang ni konstituensi jongpi ngapai hang te senang biksi ang bihari kolni bat no manslah ngai ke sumuru ya di sponsor how to snam hapo ka jengbat ibat siyan ibat tenwel dakhar
ia milaka iba ditaswel khan ba iba iam jong triet iba polindo ni shong emerging bot no bagi penondor itikisnong ba ngayon sanat na kasi 5 million ba register yang tukusnong hang responsible ba ngayon certification yang tukusnong kabutho ba all clear locality falls under jurisdiction of the Khasil Autonomous Council and it's under review 6 schedule tema kay pensar pimina yang 6 schedule jong responsible nga ada penrekam in practical ba kajingwan ko jonga siya kani election jong pertolong pra constituency kamdai ke mga ngasi hapo ki comments bagi ang businessman urung sa politics berpindah business ke jongo lesi kala bendai kataru hendrai nga ada businessman ubadan ka conscience o businessman ba kaya ka siyang jong pi ki por lockdown nga kani ari kiti jonga nga klam na tiyan ta ka klam kato farmers market ka bangi pli ang tay kala punsok ingi ito kapor bikin mau nem sa ajar po ni sa slong ngiyeng ngilayat kan kinong ra bopli kidan ning ka ba malum hendrai kidan kam em penyayo bre tumar jongki kenang bikin yo bikin siu ya ka bay sembay ya ka bay sbo ya ka bay lum bat kiri kidan kam em bikin siu ka bastul khun ka bay waye tingi ki basa asar ngidan kam em ka ba wana ka sa kasya ni jong lockdown ni khame be ekrom pong perthai ni khame be ni tija ni juti ni be ni kong do ek ba tekay ka mga sinanga ka policy yang tie nakarpat snoret akhmat ka burang ka bakraw jong honorable agriculture minister bat jong honorable deputy commissioner bangin sna ka policy jong inongre ang tie bat kata kendai ka farmers market bat masutenat mga yo kan ai kerteng sana kerteng jong sam khamti farmers market bat kata kayo jadi ka bangin pusok iginongre jong ang jong kani constituency Henry ini pusok ikinong rap jongi kiba khamyar ng konstituensi jongi namar dada pisong iba kinong rap ki pensai ka way bakinong rap kinang kamplat kayo bakin penyayo ya kamarbang ya kamar jongi namar bakin na chido siyo do kala jangay pala kala ta ya kala kawan ka jongi ka dheng kali ka ta ka bol kilang dan sebutan mau yu hibat ba ka gas yo ay naman tagi bedok ka light yo ay naman tagi bedok naman tagi kun kan thai banora kata kesukhnya skin namanda jong pi ki long kome ko man yada hato kinomi kpat jongi kilawan sepi ko kong kome sim kani ka gas ba ai nang te na po Delhi sim kani gas bo yo ai la plagio ko like yo ai namanda ka bedok ka pe kana bersilak arho plagio ai kata ka jingkeling abo dengan kuat mengenkan tan kai bangatkan lang ni tabila sotu mo pi ba kuat man kali pi ba ka dainem ka benda jogi bakinya kan lupa na do ka sansem chua balai ki bekan menta ki pesan to bisa mo pi ba bi ni hagane ka konsensi ka dei ka PPL konsensi handai kan kali na pi ba Rakti mana-mana badan ke BPL kan ane. Nabreng nabi carai ngai ngan babon badan ke BPL kan. Tebalai cei kijak ino mitmat dongi banyak klan bagi orang basram. Kumno banora ke BPL kan ane. Basosi kalau kiperkesan nak kapor sakapor. Pangile kita angile kene ngateng ada le lupa. Kumba piong ini kerentang ke development jong ni kasong. Sikro nyop sangat nade pak proposal namta kene ke surok jong iba pik nale. Romas nong beron kene rupiah proposal canga. Tetei nak tahu ngangong ngampua berkali ngada petrai lupa. Dia lekam ada petrai lupa. Ai laking namdei bayan pesya bagi. Layeng pesya namta ke polisi trekam jongi. Nama bangadan ke mission hagane ke snong gatha kam tamai hapo upot sam ng long siap da dokumen bangi ke NPP isakhot ke high level banguneu high level ulawara ya ko baik ambulans kemba abusan sem ni badan ni kau baik kemanan football keba Absan sem ni pagi hagane kesnong uliu high level ulawara karoi kepa. Ia keren
kita yang fosil berwarai kata ke multi-purpose market. Dikuah penting mapi baik si kror absalak ladam sanction naka cipis fund ber absan aja absalak ladam yo ya ka wok ada rupa lama song absalak ka wok ada jongga multi-purpose kalau lupa ti jonga namar ka bapi ai ke proposal kata dua bangklai namar ba une high level warai ke roi ke pa amang kensong ke laiti pelok baik im kenthok eno tamam kran ya ke ke nongren mapi kme ke pa kumbala kran dei ba MBC jongi pa you drugs fasin syar agane agane ka snong ke thao jongi bagi kon di kri jongi kila spread ke jimlong jingman ke jing jongi ka coach tempo balik kan dinet nom dikbat pat kila long dinom dikbat jongare konsensi kimne ei baknang bagi yakran bagi boran bagi pulet bagi lobi korma strong belum bigi sama belum bigi lokbe bankran namta banweng kumno ke jinge jongno drops hakane konsensi entah marbo kendau langan haga MMDRA kakandai spasan punyau jongari India lajen jahat forest lu langat hagi forest act jongga central government nakakadau minta idon mausun nyemlong tisu nama latte lakum daki ak nanti naga ri India nila feel kum binong mi kman snaan ban roy ban par snaan ban ne ka kendau ka siap snaan ban ne ka sinong ka thau snaan ban ne ka ihma ka sina very sad kumbakalong menta ta yimdor bar saw ain kala de ka yimdor bar house pa very sad nanam prinsipon yo ngapoi bumlet na sa sipa ka thong ka junga langawan ka bor ka lum siap ka brandon kami ka jaga ka bahe hamni lum siap market complex ka di bagian Kamanan kepada mereka mahal, baban ngah pada orang ulai, ikas skim, kadi bandon, ka standard size playground nak kebentar kalum siap. Kalum siap kadang buat idon bun ke Jakarta, dan tambah ke indoor sport complex. Lesir lagi perjalanan kani ke yau lum siap, nalain kerana kenapa yau lum siap bagi dia. Time will come. Kapan situasi baru kawai kadang kami kawai ke college. Ka college bagian pas school di longyeng di batuk ban pa ha kra kan sim kan shoulder al spot tinga sisni pakai pam pakai kali hangni tang san khong tengka ka wei ka college ka di ban yang hapan torum kra dilanti ki sengkin di ban yang streetlight CCTV ban shan di kan thai ban shan di kan na ha biak men me kum juro naga benda ka umam umdi ka di banong sufficient Ibabon kisamla menta langan jelai hu drugs dan jar ki kemi pa bon hai yang tentang mersho kajin jur kajin tu namar kajin pen seluruh jumlah drugs don kam bandon ka rehabilitation center ban hikai pat ye gini na kajin im meli di drugs bakajin im ba thamai kisamla khem ilong kemi giduna ka kai kam jam ladon kam ban ai ki skim iban pun mentoi yeki ngatai kena samla kan pay da kayo ya kada pas training sujan pun sai ai ka machine asan ajar la inja ai ka skim da ban mentoi nang ba pinang san pinang roy ha kayo ka kot ka hydro power ila ya ka ban permi boarding electric ban khayi sa Bangladesh naga hidup buat revenue ila man aika macam ni kupat ba wan pas kulero ya ka mai swamo nang bang yo wan ai tadang ladi ban tap i resources baro nang ba ila ban ai ga health ka youth policy isamla ki pas biation yang I know arla scheme sila gegeran na sai ka ka jingger kui isamla nganung prinsipon ko ya athom jonga wan ra ya ka pentorong tra wa thmai kalau ka urumsia ka batumai together for a better tomorrow. So the High Court
Om Doktor Mukul Pemasyuk kita berbaisnong berkira berbaisnong jauh umat keri kasih tiam bayong gikun dihajar kum usiam juga district council ngahapan baik ban pulih kot nang nu panyada namang atim bagi hima kasih upastor JM ni Korsroy ulatan sak yagi ani baklanya po kasih sidel ngalap ya kowe kata gelong pa kastir kamna ka high court kamna ban batai start dihapan interpret ka kasih sidel rai ka supreme court na bantukla yagi kamshinong yagi kam dorbar shinong yagi kam rangba shinong namarba la aibor ya sikshida kemen baro ki bai ba khasi bayo biang sensor shinong sensor thau sensor lima kumkinong snaan di banlong profesional kain kadang mengami syakman kadai bangan penilti kan yagi kun sama kikun kiti kijong kihi kong ba mama akibat ni bangan penilti yagi kan naman habangnya kan gitu video yang kena sama ba hon nalaya kijing ke bubun haga jing ke jangaru shabangan yo ikam lijang inaya kijing ke bubun haga long yen long sem inaya kijing ke bubun haga enang sarang haga ri mak haga bubun giliang ni i ke jing tiudor ki mata ni i ke jing hiara da kulit putih ni i ke jing rai jo ke jing hitam seniu ki bubun ja ki bubun rupam manu banlong kadau juga jengit mah dalam dia mana dalam dia maki dalam dia kawasno dalam dia mapi cata dari kenong rem kebangayan nam tadi kun sama nama kisana kita kilawai jom tadi baca penriu nanti kita hai kan Henry kumno pa kita ilin dia ki kita an kapolten sistem dari kawai kejekan kasyalan tem juga kumperkat ikan bijam kasyalan tem juga jadinya ikam bijam hapok kari berjalan habang gidan haro government pisu tu ni habang penya ikam bijam ya kilong sem habang itu kelek kari berjalan yo i kilong sem dibaduk kibrangli kibajuki kibakup sidang kibasap sidang kibatrai shikam nel menstep hadu mit pendap ya ka jakpo jadi kuat dikti kata kalau syok timbul kan kata yang akan penong bangan le bet dalam kari berjalan rio klaim na yes not fee but you political parties klaim na yes not fee but no ban le di kam wa nalastan dan lagi jadi fee nalayan halagi jadi kijan kan ini ka fi igin kijan kan ini dukan kan ini kejongan kan ini nang pilih mata usnan na umpi macam senam ada tu aku naik ni aku altere dia kan ini kerja bentar kejongan ada kerja bentar kejongan dia kasih lu siapa le pa pai na nama bakam sentep kimat dengan mi sama ni naman bang kajitu jangan kalau dengan syakri kibat bah hagi bobon kilian hakalu kalau kemakan kom kaba ibet bagi syakri toh kadau ko bang lai ya kam sarkar kadai negara kadau dengan hai kumba play menjol na hai pi menjol hapok kaju ceprat kejopi haga mensi menjompi ya kadau jong kajingdan jong kajing bangsa haga yang salang haga political system bat kam tam haga sensyar kadau kabalong tan maka usapi jong kajing job hagari bajai beriu ubalong tan maka kajing penkia hagari bajai beriu ubalong tan maka ken uban kentiu ikun sama jong dari bajai beriu ubalong tan maka ken uban kentiu ikun ikhi jongi namar kadai konstituensi ubalong very compact konstituensi keberit bat ngidan tang beriu ligisno kemong meneh kemompat kalang kerding mingi kalong siap ke golflings ke penterba bat dan nomor sok itai calculation ni besok ba pangala ai kumene dadang ina pun tiak man kasnam sapolak ya kowe kisnong ngidan dri kisnong ndri sasaw kolong arsaw kami atlur sapolak mitai sapolak ibetam accountability ngin peni na banta ijunan kam kibaria taitahi ya ka MLS Kim ya ka ba ka sokar kla ai hawemade kadiban don ka annual report man kasnam kapan bu haka website kenang bagi batin dir polis bu nan peti ke scheme ar tholak footpath tentor ar tholak kaumpon ni hanang kerding ha sau tholak ngin sang ban dan ilu kerja pilot construction ya kan nu ke sport complex ngin sang ban si paya ngin nang mau nurim bi ngin nang mau nurim sudah be kam
ngidani ka department ka popet ya ka jing penlut jing pensep ka jong pi ngaongi pi meneng ngadi monitoring officer ngade social audit officer jong gande ka sina di department hapo ka state rural employment society ka scheme MG nanji ka scheme ka bakurup tam pikan haitun we will talk now. Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansakan teu sha ka siaja tingka sibenai kata kalong khat arja tingka sisnem hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC